Mwethi ciakwa na ngucokire nkatho cia mwanya muno ikwithirwo kiona kanya kwatane abo tukintheto cia Weru Thaa mwanja cia tariki 6 mweri wa mwanja mwaka ya 2022 mbita WINNIE wa KINGERU. Tukiambiriria ni ati arimi ba mayani ntere cia mara baraba irungura ngwataniriro ya arimi ba nini niyo kustone ba kathite bunene Minister wa Arimi Peter Munyano nto bakongela mari ya bonasi ya mwaka yu arimi ba batongeretwe imukaririete wa county ya Thaa Nithi wa kiama kinjagi kinyamu wete mauri ya rabari ya chiringi 57 gatante yelenio ye goro buruke wanda kiu kia Weru kiriga kona kuma kirambirirwa kaiteno kau arimi baiba meneretie si baraba kumeneria CS Peter Munyaba kiwa nobo inyabetete koti kurigeria kulikithwa mawatho ya mero ya kimera kie mwandiki wetu wa Nteto Martin Mugambie na ciana njira enkinyaniro. Kiama kia arimi ba majani ndeni ya kaunti ya Thaa Nithi takio kusto ikitheterete Minister wa Arimi ndeni ya nthiguru ya Kenya Peter Munya bubu nyuma ya mari majeru mambonasi cia majani kuma nikio nitukuona mheshimiwa CS kwira arutite sektani ya majani na tukarigala muno riri tukugwa kinye akierekerwa na jugo na eo kuleta reforms na tukionaga antu bara bongo bakumwataki nibo badire gupinga mauntu reforms ino kotini dairia twingiri tukigwataga 50% ya sales ya majani bore ikwendwa kuringana na njagi kinyamura nwe mwandiki wa kiama gikendeni ya kaunti ya Thaa Nithi ariuga chiringi 57 na mang'otore kibao ni imwe cia mbeca ira mbega mono cia roriwa kiri arimi kuma kiwanda kia majani kia Weru gigwakwa. Weru factory ilikitie turarikirie kurutirwa shilingi 57 na kibunguri na kimbesha yu ni mbesha jia mwisho wa mweri shilingi 21 na mbesha jia bonus inwela umile shilingi 3620 na tosu kuona list ya rate ya factory jonde Kenya twethira Weru ni among top 10 ya marima majani. Kinyamu ariuga mogaruku mara maretirwo Minister wa Arimi ikiri urimi wa majani no amathiete na mbere gukiria kimera kia majani na nkinya gukiria miturire ya arimi baba majani. Kogu nitukuona kulingana na reforms ile tuonete ugaruruku ile tuonete urimi wa majani nitukuona murimu wa majani mwankira unika improvete na tukona kulingana na mari mara malarirwe murimi ndakingeno ni akonania iguru akithirikiria ariuga ende arimi batigarite kuruta wira na nkinya kuongera uruti wa wira kenda gutigira aba guciarithia majani bonene na kenda bona matunda nkuruki kumania na urimi bobo iu ni jio mbeca iri nyinge buru janari wa Weru factory kwogu Weru factory gintu kereke kwendekana ne bidii tongere majani kuolete tolode nande nama mbesha majani murimi no wale na shilingi egana ange twike kanda kingeno ne tukuona magikinye shilingi 60 witia kwogu gutena nkanja shilingi egana murimi no wale akinaliwa 50% yajio mwisho wa mweri mwisho wa mwaka akinaliwa 50% wingi. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Tugieta na mbere ni ati mubunge wa Yala Mpurwa Boria wete otegento kia murigeria kuringira kawira mwangaza ndebe ayukiete kio ngavana abwa kaunti ya Meru Mpuro wa kiaria entere chiala Nyiru na arabokare na mutetheri wa CS Peter Munya wete kawira noka ngavana wa kaunti nyuma ya kithurano kia mweri wa 8 poronkulo kiura inyawe okwendete kio bunge giatiganiste na iringirete ndebe na kumeneria muriani wawe ni wegeshunge kabebea mwandiki wetu wa Nteto Kelvin Kimathi na tumenyethia shina njira enkinyaniro. Mubunge wa Yala Mpurwa Boria bathiatene mutetheri wa Minister wa Arimi thirikari na Peter Munya ibaikite kare na karibala Nyiru muthara Mpurwa Boria muwatambaru kithurano nekite ni kenda ukirie shigombunge kiatigania ici bailie ngoya kabea na Mpuru antubana bona no we ubutethetie
Kadhale imporo kana kadhale no ikabea katema ntubeto nankendo bwera ntubeto mporo ntu abori tekata rutete ngoge na rutete ngoge lakini ntubankirano yakwa na munya neta veneleko Nkulukino betete ambere kuringira ndebe murengo wa kiseze wa Azimio la Umoja kiria karibu baiboni atino kuino uguni bwa Mumeru tokala kuringira ila kura ome mtoto orano imabuka loi tokala kuringira ila kura tokaringira unda tokadura ruto tokadura ruto ruare toria mtoto ngano na ntona bawa ruto tekona kona munya mundo na munya ni rai na ndikava ilo na munya rei ruto kwa raisi akena kona munya akena mona loi tutabwethia muchetho twaka bebe kura akuluga munya aita karandhiara kinya karombera tianie kintu ateona kinya karombera mero kintu ateona no ntumbera geuri gora kaura kwa akauria geuri nya kaua roi kugaile lotigani east waile logo kona MP nwa unda kinya raila wengo akauria muntu ri ni atatora irikura na MP wawe no ai no UNDA so utethie munya kabisa na watu uitethie kenda tumbo tetha ni kuinga kabea na antu bawe bo twachoka twaigira mheshimiwa Mporo na tokaringira Azimio mbi kura na bunge wa mwamutetherio yo minister ibetite na mbere kinya kuringira ndebe muyumbe wekuru kaunti ya Meru yawe Faith Kawira Mwangaza ura ukinanene ya gavana wa Meru keto na menye na taringwa mbicha na bonda kwenda watere na taringwa mbicha la county ana mwekuru wana twana twawe palwame pandike nyamoya ndike county government of Meru no ndikera we ndikenda ayo na ke baoyowe ake bayo baoyowe na ibo ndore ngabana ndiwa ndempuru ngabana to tekera ito ngabana no bote kuwa ngabana ne mama keo takura yeto totoria turingira mheshimiwa Mporo tumuikie mbunge atokaririe yau yange nayo mheshimiwa abwera na munya abwera antu bara bange bainara batu tukona tu batu tukariti boya bora bakwenda barenda kuibanga baita munyambi munya mauru na batu tukuile ile la tukona ngavana inyaka mwekorora this time abwera tebuo ngavana ka mama atebua kago mururu Nkiripotera Weru TV kumatigania East mbita wa Kelvin Kimathi simio Tugeta na mbere ni ati thirikari nene okulukira ministry ya urimi ni ambiriretie mubango ya kuyana mbeo chemboka maskuru nekenda kuinyilie tumibi otumiribwa bia kuria biki mubango yo oskuru nyaki wandi kethirikie wa mbeui iraba kuwana chike yano ki skuru inge chia wadie mubango yo yori ambirire ki maskuru ya primary na kuinyilia kana na ukinyithiria muthia yo mwaka yo mantu yonthe ya kethirwa ye kuthilekiria Umunde tuava Kilimo House, twina 4K clubs members from county representatives from county Thaa na umunde ntuvesaka ciana the 4K clubs members seed packs cia African traditional vegetables nikenda mathimaka vande in their clubs na turauga maundu ma nutrition na malnutrition ni maundu ni deficiency ya ukora tukiria nutritious foods na 4K clubs turauga turenda ciana kuiva knowledge ya gukuria irio na nginya na knowledge ya kunginya kuithomithia uguo irio kuragua na uguo irugagwa sana the vegetable beets na nikenda tukiuga mavote kuria we also talking about the issue of availability na nikio tumitura mava mbegu not only mathome but also mavote ukorwa mena makivota ku consume so far turuga turathondeka centers of excellence nikenda resources ile hivyo ni cia kuvundithia sukuru tuge per ward tura target 5 schools in a ward to be centers of excellence. We have 1450 wards. So far tuthondekete to enlist 1143 schools enlisted them to be centers of excellence.
Wandi ya botho gochi West ni mwe wandi cha sentiment na ira itikene munono rimi bwa mayani wandi ekaitene kailo amiri ni Patrick Muthuri orocho kariete keke awe ya murwiri kiumbe arakethirwe shindana na Rombi Bangi nkolokie 10 barabona neti Weru obo muchunete ke mwandiki wetu Nteto Morin kinyana thiulunkanetie na ukaranthi na bamwe ba Rombi eteke una kuthonja kiroto kiona nkoloki kuthikira uge na matheta ya kari aba wandi na kine gechunje kiambere kia riboti ya mwanya ntangurutano chia wandi. Wodi ya botho gochi West erendene ya gesigo bunge kia Central Imenti erere na ringi kura ngiri 76 magana janana na 95. Wodi eze ere izekene mono na kethirone githongo na katheri ere na ringi kura ngiri 24 magana Mugwanja 23. Ne kucherete aroiri bagete kia MCA nkurukie 10 baria amwe na Muthomi Mburugo Faris Gekundi ore wizekene mono ta moyo Nicholas Motweri na kinya Irene Makena na baria twaranirite na bone Mbitagwa Patrick Muthuri MCA wa botho gochi West. Marito yako mbitagwa Kenneth Muriuki bijikene ja mkombozi. Mbitagwa Daniel Kiogora. Jennifer Naitore Kituma. Dennis Kituma. Antore Nkanya. Mbitagwa James Kinoti Mwirigi. Yendere ali jewa mono ne upa kuiwa kagworo. Mbitagwa Usirio Kaimenyi Kinoti kuma wondi ya botho gochi West na Mugwanja baba nkurukine batarirete gitumi kiria bakwenda gitege kike MCA ndene ya botho gochi West. Gitumi nchwa kura mwaka jugo turi na mpambete osafu gipindi kingi kia miaka 5 ikweje ikwithirwa kwengugi inyingi iria ndaritete na iria toitaniritie na kariba botho gochi West na iria nyingi cia kuamire ichiatejanirwe na ntura yetu irachoka nyuma mono na ntubeto ndakaraniria abo miaka 5 ndikirite ora bakuga andaigua bakiuga bendo tongeria bokiogora buchoka kairi inkwenda kuhakikisha ya kwamba muyuthi wonde ora uri ndene ya botho gochi nonto gipindi kia mbere twatarite muyuthi lakini twa frustrated na gitaraja iri twatara unge lakini utimendelea turomba kuona tukithirwa ndene ya uterero wa botho gochi tutegerete kuma sibitari ya Githongo tukacheka tugategera stadium ya Githongo twachoka tugategera itwari na company kwachie lakini uteo yomba kwithirwa ikia complete twachoka tugategera system chetu cha michetho kiria ayuthi tukikete tukona batu turi ayuthi tutigiri twenyuma oni nteomba kuirate nteomba kuganira percentage ngana tonto anto bongo ibo bantegete ibo baonete uriti kubo wakwa ibo boba kuga aranginyete lakini rira nkuthikira ndaigua anto bakiaria nkuwa bakiuga at least the 80%. So the 80%, lakini onto the 80% inkwenda ya very clear ni na miaka 3 te miaka 5. Wategera 2019 2020 thirikari yaugireta kurwa na corona. So resources kionde chierekererwe kurwa na corona. So tembecha kana resources uga kwengugi tombere guita for those 2 years. Tegitarira ya corona indare mtombere kuretera abotho gochi West mask sanitizers na matangi ja kuthamanja na kienda tweberia antu batikeje gukua muno ni untu bo murimo jura jo corona na inda umira undamberia kugurira ekuru family imwe ndarungamire nabo na bia kuria na bia kunywa na taka ndari na uwezo bura bo bwingi muno ikwethura mbeca ii andeigirwe ndina kiao ndene kwa kiujuri ndauga tubeca turankuona nara ndendia mario gakoromone ndungamena kana ka botho gochi na ndiro ndeigirwe ndina mwito jojwa kwa MCA antu barambiro kaya kwa MCA na ito wamba gututethia nkurukie gututethia ukoria abotho gochi West nio antu bau bari mampoka bakari maikwachie bakari mampoka karate bakarithia nguku horticulture vegetable horticulture farming niyo inene imono no gatega area utugwita botho gochi West ija yerera miri yonde na mantu ja vegetables lakini watega barabara ciao
twinyuma muno mantu ne barabara ni nthuki muno na antu baba ni mwe bari mainto bibi bitumba jarira ngai yaura bikethirwa mpoka ikethirwa kana mpoka ni kwa chibi kethirwa mundene nona ga into bibi bitumba kwendwa no ntu muguri mubiachara ora umite mawa kana uma Nairobi yita kura mpoka ari ja kauga uwe nka no ka kondictator oro a kurira mpoka no ntu na kuona ati na access yambi ya mpoka ichi yaku ikweja kuthura promises iria ndaba nenkerete 2017 na maono jara ndaberete iji chongo gira mpenda tuthithia monka na ndi nkuona iria nyingi ni iria chitumbite okinyanira mbere anto babo Thukuchu West ndecho agite giki kenda twikira abo Thukuchu West shape ingi njeru twikira abo Thukuchu West inya ya kuona barabara chietu chikarite bwega nontu ibuije kinya Thaa iji njira chietu iria nyingi ni iri ukurukirika na iria chiokurukirika chithithitwe ni mtungi mwanya mono na mwene njira. So mine I will start with our word tugeria gukiria performance ya rito beto nontu the performance is down mono. It is very wanting compared to other wards, compared to other constituencies about the Thukuchu West twekuraja. So nande I came in ndauga ntikira mantu jana nontu it has been a trend URETERI for quite some time. Na ndeiro riu ndauga ruterero education imantu na basari ntuko ya rojo tukethwa tugitegera ntangurutano mwanya tia mantu jara jethiritwo jakiringithia muno wodi yeje ya Thukuchu West. Atonekanya kunogo kanini ndu tucokerete na Nteto nkolokio kathiora mitambo. Jesse uri sawa mbitagwa Jesse wa independent na nkwenda obwira ojo antuba South Imenti gitumi nkwenda kuga mantoja youth ni kwithira asiari bonde barango tirima nabo omuntu arembera Jesse ntetheria mwana wakwa na ikitumi nkwenda gukiria youth bomba kwithira bena ngugi na arueje ngakuria atiri kiri baraturungami nabo no ena network sire chiomba kunenkira ana betu baba ithi ngugi bukagua ne Jesse wa independent na ikitumi nkuburomba kura jenu kenda mpomba gukiria ayuthi betu tutethie asiari betu na kire asiari tukabaswira mbesa iria bagaukiria manto jao ja biashara na uremi na buririkane atiri ndi Jesse wa independent nkaritania ngugi na thirikari ire kethire rio ibwega oi South Imenti mbitagwa John Kireria mubobia MC wego G20 mbere ningucokeria Murungu nkado nuntu bwa gumpakanya gautongeria ntubego G20 miaka 10 na ningucokeria ntubego G20 nkado nuntu bwa mpakura chiao na kagita ukinya kairi ninkulomba mukali wa ego G20 tariki kenda mweri jwenana umire rukiri mapema wejo ndingire kureku kenda twendereithia ngugi atukinyitie tuendelee gwakirana betu ba ICD classes ya tuendelea wikira frandite kia tuendelea kurondeka security kenda tumba kwithirwa twina investors baba ingende ni awondi yetu na antu betu bona akwendelia thokone njega tuendelea kurondeka barabara ndeni awondi yetu tuendelea gwikira ndunji na gukiria urimi bwetu na kurondeka igojisti kende rweli ura njega ya kuleta kinya investors undiromba kula na kiama kia UNDA kile tongetu ni Mheshimiwa William Samoei Ruto ninkulomba ntubego jisti mwekuru mukuru atanabaye na libachia tariki kenda mweri jwenana umero kire ulingire John Kireria kureku kula kwa Kireria usawa kwa wote unga nyororo kwa ugali moto kitu kwa masongo basi unga ni gani niambie ni gani unga ni gani kama charaha premium. Mimi ni Bahati, walinijua kama mtoto wa mama, siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha ya familia natumia unga wa raha premium Kafagara.
urathimo uritingo gibo ichunche biaku bia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers, acidity, na jangi kathumba na gute side effects. Turiongire Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata Nteto nkuruki, turingire thimu gukurukira number 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest. Kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Noe ngabana ure okurukite kigerio gweta na mbere gutungata Meru mukondo jwaire gabana Kiraitu Murungi nethiritwe akirikithia ngugi kathumba wathanine bwawe na aria miturire ya Meru igarukite bunene. Meru county to privileged kwithira nya to na ICU as a public hospital. Ndire learn up and down ikigura oxygen na nyuki thaino kwina oxygen plant ya capacity ya 480 liters per minute. Pana Kiraitu anjukirie na arisabu ya unda bidhia masonary. Mimi ni product ya Kiraitu. Nilifanya electrical, nikaenda sasa nafanya Southern Sudan. Atulika nenda na tukona barabara na tukona maendeleo yote na mbele yao. Turado tasaroli lava nantiri na tata nantiri okaramba ntiri wakundwa kiboyo kemwe. Kinya watu tolete watu kuranda komba kuona kana roi lakini nikure kuona roi ikure makala ikonye sibuengoko kawata ngoko ngeta nkendia ngona mbesa kuto ukolia tumurandi yo araturetere yo amburi yoga tukiria gabana Kiraitu Murungi ageretwe akuruka na etikwa. Kiraitu Murungi Kiraitu Murungi Kiraitu Murungi Meru. Ngakwato geni na nkatho cia mwanya muno ikwithira witite na mbere kurumira Nteto cia Weru Thaa mwanja twicokirani ati bara bakoromba itebio tongere gicigone bunge kia Egembe Central batongiretwe ni MC wa Kangeta Romano Mwito na Orosho waitikie ukio bunge na tigiti ya kiama kia Jubilee Dan Kiele niborite thirikari kuongelo kariaki imwe cia Ntereu na rago kuyerwa mpitho kiro cia maita kwa maita bari wa kwina rithi barane ndi bakonekana kurithia ndithia cio miundene ya Karionto burabombekia kureta nkuchanio achia asara. Mwandiki wetu wa Nteto kuma Ntereu Nicholas Chabari na tumenyithia cio na njira enkinyaniru. Turithukiro ni arithi ba ng'ombe na bakoyi baraturire ni arithi ba ng'ombe. Tufa tegemeo ya batu turaturi bakathangene itusutu nabo arithi bariro na batwe bakienda kurithia nsoko lazima na were kuresist kana kurieria wabera nsuite beto kurithia ng'ombe bakwa muntu abwitokwa nzosi atiwa muntu abwitokwa ng'ombe a survive. Bithukaniro ino ichi itumite atongeria abaire baraba ochoeteke ojumbe bwa Egembe Central baleo ndani kile wamwe na Romano Mwito babumeria kuria arithi wamwe na akaribantere ino cha boiti bwa Egembe Central ibatige kuithukanira ende muntu na teye ora ungi saidie momwereri itinau kwina thina inene muno na arantu bakuithukirwa ni arithi ba ng'ombe na nkamira ekurabikaridwa na thinerereo ni ati kinya mubunge wetu urawi ki national government ubat kwarira kwithira kithetaira security na hakikisha security agents bakuya ati kwaria nankenda kwira antu betu kinya thwa kwina thina nyingi muno tukangamizana na kuorwana na kuthukangania into bibio itwendane ketha kwina munda ogu yona bia kure yo kabiro yo karithwa ketha gwe komba kurithwa muntu omba gwe wagarithia naye warithia lakini ntekwenda kuigwa mantu yantu temana na kushunana na kuthukangania into baire babankoroki ibadite na bena kuoria mabitha abaokaria na babaithiro bakiruta ngugirere yao gutigira anto ibaokarua na kwithiro gutena mbithukaniro ino ikuthina mbere kairi na inko ya lani nyauni tekwenda kuigwa antu agithwangiria bangi into
Ibo ntonkwa mulungwa nenkerete ki ngakisa kiotene komedia full plunged police station amboga police post na security ntukai kenda kutoka usalama boya bakwana boka bila antu nitobyo orambo bakwera antu ba security agents barabarungamirite security tafadhali ruteni ngwerereo utemu Kenya utenaki kinyora wina munda pointi 10 ukethere mungao yo awari meiteka na mpempe kinyawe na bati kuona akiewe akakarua ng'ombe ikana mburi kana kamera itekarebye kurabi Kumagebe North, Beton Class, Chabari. Mwerekeri wa mibango ya kiama kia Azimio One Kenya Rutere rwa Meru wakili Mugambi Mwanyarana tumete kanukia kiarwirite mwanya babi ya mabiangwataniro ina kuwa no mwankaba wa tembaru gavana Kiraitu Murungi akiereki mubango ya chanchamuka Jumatano rokiri Mwanyara wete yuyu mwerekera yo kiama na no mwanka yuthiatirwe aishokire murwiri wa etekia mwekuro wa Jubilee Gakimbui Imanyarana mwirite ati aria kuwa tembaru gavana Kiraitu kurero gavana ati onote the kiama kampeni ne chiawe na inya amuthitanga kiotongeria bonene bwa kiama ki igoro katuratimene na kiama kia PNU no tukire Azimio kenda barikania no president wao na no governor wao na ula tu approach siasa hii cia Meru County within the Azimio coalition spirit nontu twina guiding principles ya kwithwa tuli Azimio. One of the guiding principles ikuga aria Azimio ina candidate umwe wa giti fulani vyama beyond bya Azimio biga support candidate you na nditwe ja Meru County Kiraitu Murungi nwe Azimio candidate governor no tikia makengi kia Azimio kirungi kite governor kwa PNU simple gara kurukire resolution yauga kuringana na policy ya Azimio ya support candidate umwe aria atipingi ibyama bingi bya Azimio kyoge kurikania ngabana wa Meru County already the rules are crafted Nairobi either comply kanete utuomba kuja kwa limanto ya mtu ngina nambuge u kinyangeta Nairobi mbali na leadership ye ya Jubilee mbere kedra gakia ati support resolutions I mean guiding principles chia Azimio then mtu ati Azimio it's as simple as that mtu mtomba kweja na rules chiawe kinya ni am bound by those rules kinya kia makiamba is bound by those rules na pia mabiondi bound by those rules kaki is not special uti mtu kumforce na atonyire Azimio kedha ati kwenda gutonya Azimio na umeni Jubilee daga tuke independent adi dagiora kwenda outside Jubilee lakini Jubilee ageta by the set laying down rules and regulations ati omba kweja kugora kwenda Atwikire gatantu Nteto chietu chia Weru Thaa mwajanga kwendera kaita kia na ntukwenjia yuyuri ithari mwabia Murungu mwenenya ria kwa rietu Winnie wa KINGERU. Weru, EJ.